Welkom graad 12's. Ons is besig met bedryf 2, toneel 3. Net weer ons foto van die kaart van Suid-Afrika in daai tyd. Julle kan hier sien South African Homelands. En dit is nou maar waaroor dit gaan. Stone is nou oorlede. Hy is begrawe, hulle is terug in die Kaap. Bonsile gaan terug Oos-London toe. So dit bly maar 'n groot afstand. So kom ons kyk. Ek het gesê in die vorige toneelse bespreking, die dogters is na Herschel toe. Die huis in Mdatsane is verhuur. It was rented out and Bonsile stayed there to just keep an eye on everything. Okay, hierdie is 'n fout. Bonsile, dit moet wees Vukile, wat die naam is van Bonsile se seentjie. So sy gee geld vir Bonsile om vir Vukile se ma te gee. Met ander woorde, die meisie wat swanger geraak het en wie se baba, Bonsile se baba gehad. Toe Poppy in die Kaap kom, nou moet julle net 'n bietjie vir julleself indink. Kan julle vir julle indink in die verlies, the loss, wat in hierdie vrou se lewe uitspeel? Sy verloor haar man op die mees praktiese manier om dit vir julle te probeer verduidelik. Sy het in 'n sin sy het haar menswaardigheid verloor. Sy het soveel verliese in haar lewe gehad, dat na die begrafnis en nadat al die reëlings getref het Poppy letterlik, dink ek, 'n emosionele insinking gehad. I think she had a bit of an emotional breakdown, because she went to bed for a week. She didn't get up, she didn't eat, she was just lying in there. It seemed to them that she was sick. But I personally think that she was just exhausted, emotionally exhausted. Emosioneel uitgeput. Na 'n week, she got up and she started looking for work. Sy kom by mevrou Swanepoel uit. Nou mevrou Swanepoel se huishulp het vir 12 jaar by haar gewerk, maar sy het baie slegte spatare gehad, varicose veins. And she had to, they had to take care of that. They cut them out. So it's an operation and it's a time to recover. So Mrs. Swanepoel gets Poppy to work for 1 month. 1 maand, want dit was hoe lank hierdie persoon nie sou kon werk nie. En eventueel besluit hulle op R40 per maand. Ek praat nou van laat 60s, vroeg 70s, toe was dit baie geld. I can remember when my husband and I got married, we budgeted R40 a month for entertainment. And then we went to a smart restaurant once, we went for a movie, and we went to a Spur or something like that for a hamburger. So it was a lot of money in those days. Haar pas was egter nog nie reg nie. En wat dit moeilik gemaak het, is there were inspectors all over the place. Hulle praat in die drama van hulle was woelig. It's my so mooi woord. They were busy. They knocked on every door to see if there's somebody who did not have a pass.
So that was why Poppy never answered the front door. If the bell rang, she was not supposed to go to the door. Hierdie vrou het toe na 'n maand nie teruggekom nie. En Poppy het toe hierdie werk behou. So sy het aangebly by mevrou Swanepoel. Omdat haar pas 'n probleem was, het mevrou Swanepoel haar man gevra wat kontakte gehad het om te kyk of hy nie iets aan die pas situasie kan doen nie. En éventueel het hy die pas uitgesorteer en sy moes elke 6 maande teruggaan om 'n nuwe stempel te kry. So dit was die beste situasie nog ooit vir Poppy in terme van die pas. Jakkie, nou julle moet nou mooi onthou wie was Jakkie. Jakkie was haar jongste halfbroer. Klink verskriklik. Jongste halfbroer. En sy was mos nou baie lief vir hom. Sy het hom eintlik ou Jakkalsie genoem en dit het toe later Jakkie geword. Jakkie het 'n verskriklike probleem gehad met die feit dat hierdie wit man nou ewe skielik, as dit hulle pas, die pas kon uitsorteer. En hy het gesê, as dit die wit mense pas, tel die wet nie. Dit was sy persepsie, that if it suits the white people, the laws are not counting. When it was Kersfees, Christmas, she got time off, and she decides to go and visit her daughters in Herschel. So, sy het hulle klere reggemaak, sy het vir hulle kos gekook, sy het hulle bemoedig, en toe sy nou klaar daar gekuier het, by Herschel, toe gaan sy Mdantsane toe, in Oos-London, sodat sy vir Bonsile kan sien, want sy het hom net so lank laas gesien. In daai tyd, gaan besoek sy vir Vukile. Onthou, dit is nou haar kleinkind. En sy het 'n baie sagte plek vir die kind gehad, want sy het geglo, hy was 'n geskenk van die Here af, na Stone se dood. He was a gift from God after Stone died. When she saw this child, her heart broke. Hy was so verwaarloos, neglected, that she decided she's taking him with her back to Cape Town, because she cannot imagine her grandchild being in such a bad state. Okay, so hier, Poppy neem Vukile terug Kaap toe. Dit was ook 'n baie groot besluit. Hy was sieklik, he was ill, and he was neglected. Nou, om dit te laat gebeur, is daar nou weer sprake van opofferings. Onthou julle, ons het gepraat oor die sacrifices wat Poppy moes maak. Hierdie besluit wat sy geneem het om haar kleinkind Kaap toe te neem, het nou weer 'n klomp ripple effekte gehad. It was like a domino. If you decide this, then all the dominoes fall down. So, haar jongste kind, Fezzy, moes toe by Bonsile in Oos-London agterbly. Want hulle blyplek was nie groot genoeg dat almal daar kon bly nie. Can you see that this whole theme of families being torn apart by all these laws, how it plays out in Poppy's life all the time? Vukile bly dan in die Kaap by Mosie, haar broer en sy vrou Rhoda. Kleintjie
wat nog op skool was, moes nou ophou skool toe gaan, sodat hy Vukile kan oppas. So you can see it's very complicated. Niks gebeur sommer net maklik nie. Goed, nou is daar 'n stukkie geskiedenis wat ek hier moet bybring. Die hele homeland policy, tuislande, was daarop gevestig dat hierdie lande, tuislande, onafhanklik sou word. So that they would be independent homelands. Hier's 'n woord wat ek gou moet verduidelik. Chieftain beteken in the sense of a puppet chief. And the idea or the rumor was that all these people that are in leadership positions in the homelands are only puppets from for the apartheid system. Okay, so just that's as a side note. So einde 1975 sou die Transkei, remember now that's the one across the river, sou dit onafhanklik word. En daar was 2 manne, Tsebe en Matanzima, wat begin 'n vergaderings hou het. Political meetings where they try to get votes for this new system. The scary thing was, if you were not from the Transkei, you were forced to go to the Ciskei. So even if you were a Tswana and you were forced to go and live in the Ciskei. Planck sê toe, and in his simplicity, he actually asked a very existential question. He said, why don't the regering, why don't they send you to your place of birth if they want to get rid of you? Why do you have to go to the homelands? And Yaki said that he doesn't trust this chieftain besigheid, want dit is a puppet chief. Dis nie regtige chief nie, dis iemand wat beheer word deur die apartheidsregering. Hy het dit nie verstaan nie, hy het dit nie geken nie, so hy het dit nie vertrou nie. In hierdie toneel, as ons moet kommentaar lewer, het dit gelyk asof Poppy se omstandighede beter geraak het. So her circumstances improved. As ons nou dink, sy het 'n baie goeie werk gehad by die nuwe mense, en sy kon regtig 'n groot verskil maak in Vukile se lewe. Maar tog het die atmosfeer rondom haar het 'n bietjie donkerder geword. Bietjie minder positief, want hierdie ding van die onafhanklikheid van die Transkei they didn't believe that it was going to all be okay and positive and better. Goed, so dit is toneel 3. As ek julle weer sien, dan praat ons oor toneel 4.